Assalamu alaikum, hurmatly mekendeşler, jana Baytö kanalına katılışçылары. Bugün 12 fevral 2023 yıl biz Özgön Жылкы базарына келдик. Ондар буюрса Жылкы базардан чабараттарды bir катар көрсөтөбүз. Бүгүн кече кар жаап, бүгүн Жылкы базарда чабараттар аз күндөгүдөн келе аз. Мындай аз катар көрсөтөбүз. Бүгүн аз. Азыр катар сизге тартып көрсөтөбүз. Видеону ана чейин биз менен чогуу болуп, колдоо ретинде ушул видеого бирден лайк басып, каналга каттала кетиңиздер тоондар. Биз акырын бир четтен көрсөтүп баштай берели. Жаш канча болуп калды ака? Жашым 3 жаш. 3 жаш. Бышты а? Акчасы канча? Акчасы өтө жок. 130 миң сом кеми бар. Өзүнө кыргыз жылкылары. Десолтор кандай ака? Десолтор өтө сонун. Өтө сонун. Улак көрөлөк. Улак көрөлөк. Аралаш керек да негизи, тарбиялаш керек улакка. Негизи го жоон келген, сорлары да жакшы. Жакшы нерсе экен. Кайерге адрес? Жалабат. Жалабаттан келиптир. Кайсы жерден? Карамбадан. Номер айтып коюң. Номер 77 менен. 88 53 69. WhatsApp'тагы бар. Бар. 130 миң сом кеми бар дейт. Бир мындай бастырып коюңчу, бастарын көрүп коелу. Көрүп кызыккандар сүйлөшөсө 130 миң жеңил улайт дейт. Сүйлөшө дейт. Бышты экен да. Тарбиялап өсүш керек экен мында улакка. Жакшы. Канча кеп кашка? 180. Жашынча? 4 асы. Бою бийген канча чыгат бою? 1.65 чыгып калат дейт. Бийген бирокчу. Өзү кыргыз жылкыларбы? Өзү кыргыз жылкысы. Десолтар кандай? Десолтар жакшы. Жакшы. Улагыч? Улагы гарантия. Улагы гарантия. Кайердики? Каролдуку. Номер айтып болот му? 709 менен 16 37. 13 36 13 16 37. 13 16 37. WhatsApp'ta бар. Байланыш бересиз тоондар. Жакшы. Басырып коюң, басып коюң. Көрүп кызыккандар байланыш бересиз. Аз акырындан көрсөтө берели. Туа кашка канча экен? 160 миң сом. Жашычы? Жазга 3 асы. Жазга бышты болобу? Жазга 3 асы болобу? 3 асы да, бышты деген. Жашка асол. Өзү кыргыз жылкысы. Кайердики? Жалабат. Жалабат. Десолтарычы? Жок. Улагы кандай? Бар. Улагы дагы бар. Номер айтып коюңлар. Номер 771 менен 87 40 17. WhatsApp'тагы бар. Ооба. Улагы негизи бар, а? Да, да, бойса. Жакшы. 160 дедиң, а? 160 миң сом. Жакшы. Содаңы берсин. 160 миң сом кеми бар дейт. Бүгүн ат аз болуп, негизи ушуна болот. Ат канча болот аттан? 170 миң сом. Жашычы? Жазга 4 асы. Негизи го улагы үйүрү да бар. Негизи го формасына келип сонун болуп калыптыр. Аркасынан дагы көрүп баандай чыр сатканда өзүнө тың экен. Аркаңкы сорларын да аз көрсөтүп коебуз жакыныраак келгенде. Десолтары го көрүнүп эле турат. Аркасында сору бар, экиге бөлүнүп калыптыр. Сорлар. Кайердики? Өзгөндүкү. Номер айтып койгула. 700 менен. 55 96 77. Акчасы айтпа? Канча дедик? 170 миң сом кеми бар дейт онда. Жакшы, сүйлөшөсүздөр. Кеми болот дейт. Негизи го жанагындай чакан тың ат экен да. Көрүп кызыккандар байланышып өстүр. Өспүрүмдү минип алып койгум. Өспүрүмдү минип чабаттардын арасында. Канча? Канча? 95 миң сом кеми бар дейт. Өзүнө кыргыз жылкысы? Жоон келет экен, бирок жоон экен. Жаш канча болуп калдың? Жашы? Жашы кунан. Кунан ба? Кунан экен, жоон экен да. Жакшы. 90 миң сом кеми бар дейт. Акындан көрө беребиз. Жок, кашканы көрөлүчү. Кашка канча экен? Кашка канча? Акчасы канча? 350 миң сом. Жашычы? 8 асыйбы же жашкабы? Жашка 8. Жаш. Көкүрөктөрү. Өзү да жылкылардан же аргын ба? Аргын ба? Жоон экен да. Десолтары кандай? Улагач? Бар. Кайердики? Гүлбазар.
Nomer aytib qo'yinglar. Aravan. Aravan Gül Bazası'ndan deydi. 70 milyon. Aha. 31 03 92. WhatsApp'tagı var. Kim bolat buyursa şöyle deydi. Ha? Yaxşı. Kim bolat deydi. Şöyle deydi onlar. Kızıqqanlar baylanışıyorlar. Aravandan geldi. Akırdan görelim. Aka kaça dodas? 150 ming so'm. Yaşıca? Жазға 3 асы. Денсаулықтары? Жақсы. Өзің қырғыз жылқысың ба? Өзің де қырғыз жылқы. Қай жердікі ака? Қарақошқор. Ула қанша? Арылап жүреді. Номер айтып қойың. Номер 551 менен 40 40 36. WhatsApp бар. Kemi болады, жақсылап бұйырса. Kemi болады, сөйлесіп өдік. 150 дедіңіз, а? 150 мың so'm kemi бар, kemi болады дейді. Көресіздер, жақсы. Қап сен қанша дедің? 180? Жақсыша? Жазға 2 асы дейді. Денсаулықтары қандай? Жақсы. Қай жердікі бұл? Оштық дейді. Көкіректерді өсіп қойды. Өзің қырғыз жылқысы ба? Өзің де қырғыз жылқы дейді. Мындай бастырып келдің? Номерің бар ма? Bir bastırıp geldi. Bastırın görüp koydu. Yaş bala. İngiliz koydu biraz. Muzdan etat olsa takip ederken. Etat kıllı. Öyle öyle. Nomer ayıp koy. Yok. Şaşmaklı. Kom. Nomer ayıp koy. 0589 94 00 WhatsApp var ha? WhatsApp'tan daha görüp paylaşıyorsa. 180 kem var ekranında. Жақсы. Az ақырын дағы. Қара шол бар екен, бірақ чекшейіп тұрады. Нешке қараған екен да. Қара көрсетер өз ақырындан тағы. Аттар аз. Бұл жақта аралаш. Рабочий аттелі аралаш болып кетті бұл жағыз. Бұл адам яға өзі рабочий аттарға келеді. Білі. Aralaşmış. Toş ot gölel çekçegenge. Kança da odatken. Kança da odatsan o? 200. Yaşıca. Ekası? Ekası. Özüne жылқыларда mı же арғын ба? Özüyle. Hayırdı kaka? Kengeş hayırlı olsun. Денсаулықтар қандай? Жоқ. Бұла kaç? 100%. 100%. 200 dediniz ha? 200 bin so'm kemi var dedi. Nomer aytib qo'yish. Nomer. Aytmayla qo'ydi. Nomer aytmayla qo'ydi. Biroq bunday turishi ekan, yaxshi ekan. Vaalaykum assalom. Qanday qilib yaxshimmi? Cho'nqasizmi? Turishi yaxshi ekan negisi. Nomer aytmayla qo'ydi. Bu sarini so'rab qo'ydi. Joyda qilib olib turg'a. Ariqroq ekan. Gülçar'ın kaçadı olsa ka? Satılbay. Satılbay mı? Oldu. Satılbay dedi. Takağa gelen okşaydı. Cayda yine oldu. Kökşan'ın kaçadı olsa ka? Kaçadı olsa Kökşan'ın? 200 bin so'm. Yaşıca? 5 ası. Ulağı? Var. Ulağı var dedi. Densaulықтары қандай ekan? Argın okşaydı ha? Argın ekan. Azıqlarдағы жоğun kelgan. Жақсы нәрсе ekan. Қай жердікі ака? Ақсы. Номер айтып қойсыз ба? Номерді? 709 63 46 63 63. WhatsApp'tағы бар. Көріп байланышып бересіздер тұғындар. Көкшелер, бастарын көресіздер. Жақсы екен, жақсылықтары дәрі чөзі. Көріп қосқандар байланышып бересіздер. Ака қанша екен? 230. Жақшыша? Жаңасы ба? Жаңасы. Минелбек тұрған оқшайды, а? Улаға чауылған дейді. Айландырып өлең болады қой. Ака қанша дода сатты? 180. 180. Жақшыша? Жазға 5. Асы ебі же жаш ба? Асы. 5 асы. Денсаулықтары қандай? Bunda kişinin ayı var. Bağı yürüyor, garantya. Bunda biraz yemi var ekan, biroq
Al emes, hiç qanday keyif emes yok ha? Жылда айырда жүрөтөбүз. Ha, жылда айырда жүрөт дейт. 180 кем бар дейт. Кай жердики? Жалаваттыкка. Boyu деле бий экен бирок. Ölçük эмеспи? эмесмин бул. Ölçük эмес. Номер айтып коюң. 774 мен Аха. 66 16 16. WhatsApp'tan görüp paylaşasыздар. Үйүргө. Улак кайда кете берет дейт, бирок улак дагы жүрөт дейт. Канча дей? Азыр эмне жерде дагы ат баулап экен. Жакын барып көрөлүчү. Кайсылапты багылып атат. Аллах, ана. Муза. Кайсынан багылып атат? Кетти. Минип кетти. Al üstün çarpısı var. Min maktagan gelmiş. Günlere saç. Ben öyle sülü adam ne? Pazarda duruyor. Sülü adam yapacağım. Varla koy versin casamal. Bağlamadık yani az. At gelsin. Ne bakacak gerek kalmıyor. Ver oğlum ver bunu gelecek ver. Verse ver. 210 bin ver. 210 bin verdi. Ver versin ben bana. Ver. O bir koy çay. Ver. Ver. Bul ver olmaz ben ver bul. Ver. Yoğun eken bunu. Ver ne satacak? Allah Allah. Tamam. Bundan da bağlı da. Tamam olganda bir ödem öyle mi? Bana yok. Ben o aydık koy şunu yok. Sama. Min oyun olganda 200-210'ga at çıkılık olsa. Yok onu. Azık kiyim olgan da. Versen. Bunda ver. Arkadaşlar. Sayın canım. Ayıttı anlamında değil. Gün kadar çasıra oyun olur. Arka ot gidelim. Yani daha da bir sırtmışlar. 50-60 adam da ızıktır o da. Öyle 50'miz. 30 dayı var iken. Günge çasıra öyle görünmeye kalır bizge daha. Tek binen götürdün erkek buna. Buna Abdullah bir etmez. Biz kol binen algan sen tek binen algan. Azık var tek binen algan. Ana bunu al. Sürü ana. Ana. Sürü gel. Mesela. Şular. Sürü kaçta şular. Tamam. 30 kadar şuna gel. Tamam verin. Abdullah, 30 tane sıradın mı? Ver şuna gel. Abdullah bunu al. 60'a razısın. Ya anlayda anlayda. Anlayda sizde. Yetkiler 50 gene. Ya bunun da bir şey tekelim bak. O sende balgan ha. O bir sende mi? Abdullah. Ya tuttursan. Verten ben aldım. Tamam. Men. Erkekçe koşam men. Men diye. Ay. Tamam beni qarab qo'y. 260 şey yok. 40 tane şu talaga. 40 bin. 245 bin kurban. Yine. Erkek. Erkek. Rahatsız mı buna? Rahatsız mı? Tamam. Ver. 50 kere etkes. Ya ver ya 245 takşı. Ama 40. Ama ukam. Beni qarab qo'y. Ukam, beni qarab ukam senchi. 5 so'm 10 so'mni ko'rgan jo'qsiz ukam. Berim talaga. Rahatsız mı? Rahatsız mı? Ama uyurga ulaqı uyurne. Rahatsız mı? Var. 845 kaldı. Sağ ol. Oldu. 5'ke satılacak. Bunu kim aldı? Talay kaldı mı? Oh ya buna şu. Ne varsın lan? Tamam. Verdi. Yaxşıra tartar, bunu tartın mı? Ya oldu. Görak tart şunu. 245'ke Ne satıldı. uyalandı mı? Vurruk. Ha, sıran çıkın abi. Biz de ver. Ye ukam, atın kança? Ha? Ulağı var o. Garantiya o. Çağıp görüp alsak, versek bula o pulun. Ha? Az ulakka gittik onda, çağıp görürüz. Kança tuş veresin?
Qayerдің аты? Жашым не? Ha? Екасы? Өзіңкі? Жақшы. Бire беліп қойылды акас. Бирок қолымда көкөктөрү, азыктары негизи жакшы жерсе экен. Эмесчи? Бою канча болот? 160га жакын. Бирок мындай житке дагы өтө сулуу, сонунат экен. Жалап аткан дейт. Номер айтып коюңуз. 77 17 16 69. WhatsApp бар. Көрүп кызыккандар эмне кандай басырчы ба? Витке басып коймой, жинди экен бирок витке. Парода экен, а? Жанагы орустар эмне чоң алып. Ошондой басыктарын карагы. Айткандай. Көркөм мындай. Адам келиптер, эми тартма мени, ана олордун тартпай эле койсо эми ар кандай адам бар да. Жакшы. Жакшы ака, содан берсин. Бирок мына мага да жакты. Жакшы экен. Акырында бирок бүгүн аз да. Жылкы аз. Tart durgan meydi. Buna kişinin koşa tarttır. Bетін тарт мен жооп берем. Kişinin betini tart. Бересің? Kaç verdiniz? 93 мың бердім. 93 bin verdim dedim. Yok kolay tüm eken. Düzgü olmaydı deydi. Şimdi olarak bazarda. Жылқы az. Biz kiyinke çağırış koyuyoruz sanlar. Biz çoğun atlar özünçö. Andan kiyinke rабочий atlar özünçö çağırt doğanlar. Biz akırın temi rабочий atlar koyuyoruz. Aka açıyoruz mu? 180. 180 mi son? Yaşlıca? Bıştı eken doğanlar. 180 değil. Joğun da eken. Bu parodası qanday aka? Qaraba, özünde qırız yoqsa. Денсаулықтар қандай? Мықты. Қай жердік aka? Жалауат. Номер айтып қойың? 76 77 36 84. WhatsApp'тағы бар. WhatsApp'тағы бар. Көріп, қызыққандар Быштыға байланышып жүріңіздер. Шынай айтқандар, каналға қатал етіңіздер. Барыңыздар, лайк басып қойыңыздар. Тыныштықта, амандықта болыңыздар.